Nshuti bakunze bijwi ry'Amerika ndabasoje kandi bahaye ikaze mu kiganiro Amerika muri iki cyumweru muri kumwe nanjye Timishimwe. Sena y'Amerika yakoze ibiganiro mpaka muri iki cyumweru ku mushinga w'itegeko rigenga amafaranga azakoreshwa mu bikorwa bya gisirikare mu mwaka utaha. Kuri iyi ngingo abarepubulikani n'abademokrate bateranye amagambo mu nteko nshinga amategeko bananiwe kumvikana uko ayo mafaranga agomba gukoreshwa, havuyemo atera inkunga Ukraine mu ntambara irwanamo n'Uburusiya, hiyongereyeho ibikorwa bitandukanye birimo no gukuramo inda. Ku gatanu inteko nshinga amategeko umutwe w'abadepite uyobowe n'abarepubulikani ku majwi 219 kuri 210 batoye itegeko ryemeza ingingo y'imari ya miliyari zisaga 875 z'amadolari y'Amerika azakoreshwa mu kuvugurura igisirikare cy'igihugu. Ikoranabuhanga rigezweho ni ngombwa ku hazaza h'iki gihugu no guharanira ubwisanzure mu bindi bice by'isi, mu gihe Ubushinwa n'Uburusiya bizaba byongera ishoramari rirenze iryo twigeze kubona mu bihe byashize. Abarepubulikani batanu bagerageje guhagarika inkunga igenerwa Ukraine ariko ntibyabakundira. Umubare munini w'abakomoka muri iri shyaka hamwe n'abademokrate batoye ko Ukraine yahabwa inkunga ingana na miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika, ariko abatsimbaraye kuri gakondo bagiye bagira amahirwe menshi yo kuba batora itegeko ritemeranywa n'ibyo ubutegetsi bwa Joe Biden bushaka. Hari amafaranga y'abasoreshwa ahabwa Minisiteri y'Ingabo kandi agenewe kubungabunga umutekano w'igihugu cyacu n'inzego zawo. Ntabwo ari ayo kwamamaza cyangwa gufasha ubutegetsi bwa Biden bushyigikiye gukuramo inda. Abarepubulikani bashyigikiye ko ubwishingizi bw'ubuzima butangwa na leta budakwiye guhabwa abasirikare bashaka gukuramo inda, kandi ko Minisiteri y'Ingabo idakwiye kujya mu bikorwa bitandukanye birimo no gushyigikira abana bahuje ibitsina. Depite Hakeem Jeffries niwe ukuriye abademokrate mu nteko ishinga amategeko. It is woefully irresponsible. Birababaje ko abarepubulikani bahinduye umushinga w'itegeko rigenga amashyaka yombi kandi ari ikintu cy'ingenzi ku mutekano w'igihugu cyacu, maze bawugira intwaro kugira ngo bahuze ibitekerezo byabo baniga iby'abandi banyamerika. Iby'ingenzi biharanirwa n'abashyigikiye amahame ya kera bari mu nteko nshinga amategeko nta mahirwe bafite yuko bakumvwa n'abademokrate kuri ubu bayoboye Sena y'Amerika. Ikigaragara ni uko ibyinshi muri izi mpinduka bishobora gukurwaho kandi Sena ifite ukundi kuntu gutandukanye ibibona. Ariko muri rusange Minisiteri y'Umutekano igomba kongererwa amafaranga kandi abasirikare bakongezwa imishahara. Ubu turi mu bihe bikomeye, ibihisi itorohewe. Sena izatangira ibiganiro mpaka kuwa kabiri, aho biteganijwe ko itegeko rya nyuma rizaba ritandukanye cyane n'iry'inteko yemeje. Inshuti bakunze b'ijwi ry'Amerika, ikiganiro Amerika muri iki cyumweru nahagihumurije, ariko ndabararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro by'ijwi ry'Amerika. Mwari kumwe nanjye Timishimwe, mbifurije amahoro n'amahirwe.